Poštovanje, dobra večer svim ljubiteljima nogometa i pesa. Večeras će se u 17. kolu HFP lige odigrati susret između neslužbene ekipe Partizana i NK Istre 1961. Pa da vidimo odmah i sastave. Za Partizan na golu će biti Lutkica, u obrani Matić, Andrić, Ličina i Ređa, u sredini terena Vučinić, Stojković, Todorović i u napadu Bajović, Hrlaković i Đurović. Za Istru na golu će biti Saridakis, u obrani Čičko, Bakis, Simić i Lazić. U sredini terena će biti Stajčić, Azić i Tončinić i u napadu Beganović, Ivanković i Mickovski. Eto, to je to, možemo polako krenuti s utakmicom. Evo ga i kreće utakmica između neslužbene ekipe Partizana i Istre 1961. Prvi loptu ima Partizan. Večeras se igra, kao što sam već rekao, 17. kolo HFP lige. Partizan u taj susret ulazi kao drugi na tablici. Istra je nažalost negdje 7. 8. i za Partizan je ovo izuzetno bitan susret jer se bore za sam vrh i za poziciju s koje ulaze u doigravanje. Naravno, treba potvrditi i osigurati samo doigravanje. Istra je nažalost izgubila, ajmo reći, svoje šanse, postoje samo neke teoretske šanse da izbori doigravanje, ali sasvim sigurno će dečki dati sve od sebe da odigraju što bolje, da ostvare što bolji plasman. Ipak je ovo njima prva sezona i skupljanje iskustva u ovoj izuzetno jakoj ligi. Večeras ne treba puno toga reći, jednostavno Partizan je strašna ekipa, u svojoj ekipi imaju doslovno profesionalca, igrača profesionalnog Rome i tu je ostala ekipa koja je izuzetno kvalitetna i oni definitivno spadaju među same favorite za osvajanje ove lige i cijele HFP lige. Eto, Pink Panther će sad imati udarac jedan sa strane, slobodni udarac, ne znam, vjerovatno će ići na centar šut. Istra je pokazala da je dosta opasna iz tih prekida, dobro im to ide, dosta se to vježba. Evo jedna zanimljiva opet akcija, na Stonera lopta, Stoner za Daxtera vraća, Daxter za Staleta i Stale se vraća natrag u obranu. Treba napomenuti da danas Istra igra bez svog najboljeg strijelca i asistenta, bez Šubija koji inače ima 6 pogodaka zabijanih i čak 4 asistencije u dosadašnjem dijelu prvenstva. Njega nažalost danas nema, isto tako Istra je oslabljena za neigranje standardnog veznog igrača komandanta, to jest Marka Kostešića, koji je dobio crveni karton u utakmici protiv Jedinstva iz Brčkog. Tako da je Istra morala danas kombinirati, evo kao što vidimo, Ljubo Stajčić je stavljen u sredinu, on je inače standardni stoper ekipe, a Čile je premješten na tu stopersku poziciju, inače Čile igra lijevog bočnog. Evo, Partizan će sad izvesti udarac iz kuta, Boki Todor je kod lopte isto jedan fantastičan igrač. Boki Todor daje neku visoku loptu na drugu stativu, ali Istra je sigurna u prekidima i LFJ ima loptu i pokrenut će se novi napad Istre. Kao što sam već napomenuo, mnogi vole pogledati Partizani zbog Kepe koji je možda i među najboljim, zapravo sigurno je među najboljim igračima u Europi što se PES-a tiče. Strašan igrač, profesionalni igrač Rome i ima tu još i izuzetno dobrih igrača. Evo vidimo jednog od njih, to je Peđa. Ali evo, Daxter ide u novi napad, znači inače od Daxtera zapravo sve kreće, on je igrač koji razigrava. I jedna velika pogreška golmana! Iskusni Lutkica griješi i Istra koristi. Ivanković zabija za 1-0, evo taman sam se zapričao i Istra koristi nevjerovatnu pogrešku golmana Partizana. Evo, da li će nam dati priliku da vidimo što se tu zapravo dogodilo. Vraća loptu golmanu i golman je htio proći, no Ivanković se našao na pravom mjestu, u pravo vrijeme, iznenadio golmana, uzeo mu loptu i zabio za velikih 1-0. Treba reći da je Partizan u ovom susretu veliki favorit i ovo je velika stvar za Istru. Povesti 1-0 ovakvoj utakmici na početku. Dobro, ima Partizan puno vremena, ali velika, kažem, stvar za Istru i treba se sad obraniti jer Partizan mora sad krenuti. Kažem, njima je izuzetno bitna ova utakmica
i krenuli su praktički u udarnom sastavu, tako da Istra je oslabljena i kažem Partizan je veliki favorit, no to ništa ne treba značiti. Evo centar šut, još jednom Boki Todor na drugu, ali odličan Grk na golu, to izbacuje i Daxter pokreće novu akciju. Inače kažem, Daxter je igrač koji dijeli lopte, od kojeg sve kreću, svi napadi i izuzetno je kvalitetan igrač i dobar slobodnjak ima. I kažem sad kad nema Šubija treba to nadomjestiti, pronašla su se nove rješenja u napadu, izbornik je to kao za sad stvari stoje odlično postavio i sve to je super izgleda. Partizan još nije stvorio neku neugodnost pred vratima Istre, iako tek je 16. minuta, ali Istra super stoji, ne bi se uopće reklo da je Partizan tako veliki favorit. Ide sada Daxter, Peđa pored njega, jedan zanimljiv okršaj i Peđa ovaj put izlazi kao pobjednik, odigrava za Boki Todora, Boki kratko do Snega, Sneg za Peđu i ide lijepa akcija Partizana koji inače je poznat po dobroj igri i okomitoj. No eto, Istra je opet uzela loptu, Istra super stoji na terenu, vidi se da su igrači jako motivirani i željni dokazivanja i pobjeda. I kažem da nisu tako loše ušli u sezonu, svega bi tu bilo i sigurno bi sad bili u borbi za sam play-off, ali sljedeća sezona je tu, ovo je skupljanje iskustva i cilj je ostvariti što bolji plasman. Ostalom u ovoj HFP ligi uskoro kreće i kup natjecanje i kup je natjecanje isto jako prestižno i svi se tu klubovi skupa natječu u tom kupu. Tako da Istra tu svakako vidi svoju priliku i daće sve od sebe da naprave tu vrhunski rezultat. Evo jedne zanimljive akcije Partizana. Inkant pokušava, ali Čile kao stoper iznosi to iskusno i daje dugu loptu za Stonera. Stoner vraća i lopta kod Daxtera. Daxter griješi u predaji. Ide sad i opet Daxter uzima loptu i vuče na novi napad, vanjska lopta u stilu Luke Modrića i uzima to Partizan. Kažem, Partizan ništa još nije pokazao, iako u svojim redovima imaju izuzetno kvalitetne igrače i jako puno rješenja i na klupi i bit će to jako zanimljiva utakmica. Sasvim sigurno super je za nas gledatelje i mene kao komentatora da je Istra povela u ovoj utakmici. Sad Partizan mora ići baš totalno okomito i gledati što prije zabiti taj gol. No, da im neće biti lako, to se može vidjeti u samom startu utakmice. Istra stoji izuzetno dobro, a kao što sam rekao, Istra je kvalitetna ekipa, ima tu jako puno poznatih imena. I Bak je tu isto koji je reprezentativac i Pink Panther i naime to je jedna strašna ekipa, odigrali su i neriješeno sa Dinamom i evo jedne prilike, ali rješava to Partizan i to Boki Todor dosta panično ovako izbija loptu koja dolazi poslije do njegovih igrača, pokušavaju dugim loptama, ali Istra je tu, Istra je koncentrirana na visini zadatka i kao što sam rekao, stvarno Partizanu neće biti lako. Iako vjerujem da su oni očekivali puno lakšu utakmicu, no Istra stoji odlično na terenu i eto, Dvar uzima sad loptu, pokušava dugom tražiti rješenje u napadu, ali evo još jedna mini pogreške, LFJ kratko, možda je mogao tu završiti LFJ, imao je prostora da se okrene, da šutne, no odlučio se da kratko dodaje, presjekao je to Partizan. Istra i dalje su, evo, Ljubo Stajičić, jedan od najiskusnijih igrača Istre, godinama je u PES-u, godinama je u Multiju, igra prvu regionalnu ligu na PES Expertu i jedan odličan igrač. Tako da, evo ga, i sada lopta će doći, bit će ubačaj iz auta za ekipu Istre 1-9-6-1. Kao što sam rekao, Partizan još ove godine neslužbena ekipa, no to su sve veliki ljubitelji, navijači Partizana. Većina su najbolji zapravo igrači iz Srbije i kažem, bore se ko da su službeni i jednostavno među favoritima su za osvajanje. Evo Pink Panthera koji je danas prebačen na poziciju lijevog bočnog, odlično je prošao lopta kroz noge, no na kraju je nekako došla lopta i nije sviran faul na Pink Pantheru.
ide Partizanu novi napad preko Denđamina. No ništa, Pink Panther evo uzima sad loptu, LFJ ide, LFJ kao što vidimo danas je na lijevoj strani napada, inače ga vidimo na desnoj. Evo sad je pokušao jedan šut, dosta ovako zanimljivo, mislim da će golman ići na čitanje napada. No ovaj put nije prošlo, evo možemo sad vidjeti ima Daxter udarac iz kuta, inače odličan izvođač udaraca sa strane. Da li Istra može zaprijetiti iz ovog kornera i eto pogađa prvog igrača Partizana Daxter i ide Partizanu novi napad preko Dejana. Inače treba reći da je kod Partizana Miletić prvi strijelac sa 5 golova i 2 asista i sigurno se treba njega paziti večeras. Evo sad lopta kod Daxtera, Daxter, odlična lopta za LFJ za levu i kakav gol, kakva akcija, sve je krenulo od Daxtera koji fantastično gura loptu for po zraku i povratna lopta LFJ koji je danas na ovoj lijevoj strani napada, pun pogodak i Istra vodi 2-0, velikih 2-0 protiv Partizana. Partizan nije stvorio jednu ozbiljniju priliku u prvih 40 minuta utakmice. Istra je iskoristila jednu nepažnju golmana i obrane Partizana i sad je napravila odličnu akciju nakon auta Daxter lagano to podvaljuje, Elijan ide sad odlična lopta, Boki Todora i spašavaju to, Istra spašava. Lopta se odbija i lopta je na sigurnom, ajmo reći, na sigurnom kažem, fantastična akcija Istre i moramo priznati da potpuno zasluženo vodstvo Istre i idemo vidjeti kako će se dalje odvijati ova utakmica. Evo Daxter kratko do Dvar za Casey-a, Casey za Dvara pokušava, ali Peđa je na pravom mjestu. Izbijaju tu loptu i 2 minute su nadoknade, bilo bi super za Istru da izdrži ovo, da ostane 2-0 do poluvremena, to bi im veliki plus bio. Ide sad Denđamin kratko do Peđa pokušava centaršut, ali odličan blok Istre. Vratili su svi Istrini igrači, treba samo ispucati loptu. Lopta je kod Čila, on to inače odlično radi, ali eto, lopta glavom. Pokušava Partizan svi u napadu i evo ga, kraj poluvremena, Istra ima velikih 2 pogotka prednosti. Ivanković je 2 puta zabio i idemo na predah sa velikih 2-0 za Istru. Evo nas na startu drugog poluvremena. Istra ima loptu i velikih 2-0 prednost i eto ide u novi napad. Pink Panther šalje dugu loptu za LFJ-a. LFJ prolazi odlično, Denđamina centrira i lopta se nekako odbija do Daxtera, Daxter fantastičan šut i nije ušla, Lutkica to odlično skida. Umalo 3-0 na samom startu i evo vidjet ćemo sad opet korner Daxtera, fantastični, inače ima te kornere, svaki put je opasno i evo odlična lopta prema Bakiju, LFJ šutira iz prve i fjuknula je pored vratnice. Odlično stoji Istra, rekao sam to već jedno 50 puta, ali treba to ponoviti jer protiv Partizana ovako stajati stvarno je jako teško. Ide sad Partizan u napad, Nati ima loptu, dodaje za Peđa lagani manualac prema i evo Boki Todora za Peđu, odlična akcija, odlične kombinacije. Istra je fokusirana u obrani, ne daju taj prostor, ne daju tu priliku, kažem, Partizan nije složio jednu ozbiljniju priliku, evo već je 50. minuta utakmica. Evo sad nam tu i dvostrukog strijelca i Boki Todor sada stale pokušava prema Casey-u i ništa. Ide dalje Partizan u novi napad. Sneg ima loptu za Denđamina, Denđamin gura za Dejana, Dejan odlično prolazi, hoće li centaršut biti, ali Pink si uspijeva doći do te lopte i eto ide sad je malo Partizan pritisnuo, žele taj gol pod svaku cijenu, njima ovo danas jako puno znači, pobjeda bi im praktički odvela i bi ih u mirne vode na vrh ljestvice, a poraz bi ih opet sputao dosta u njihovim ciljevima. Ali eto, vidjet ćemo kako će to dalje izgledati. LFJ kod lopte, LFJ koji je imao odličnu asistenciju, odličnu povratnu loptu za vodstvo Istre 2-0.
I eto, Lutkica se malo poigrava, moramo reći da je on stvarno krivac za onaj prvi gol, stoper mu je kratko dodao loptu, on nije ispucao u pravom trenutku, nego je ušao u neki dribling, polu dribling i Istra je to naplatila i povela 1-0 i od tada, eto, Partizan nije stvorio šansu. Evo lopta za Odaksera, za LFJ večeras fantastičan, svaka lopta je njegova, okreće se, migolji se, asistira, super je, svugdje ga ima. Tako da, stvarno je jako dobro. Evo Boki Todor kratko za Dejana. Dejan, hoće li šutirati? Dejan pokušava podvaliti loptu u for između 5 igrača Istre, no nije to prošlo. Suđenje offside, ekipa Istre je odlično postavila offside zamku i to je to. Inače Istra ima i Bakija tu na stoperu koji je izuzetan igrač, među najboljim stoperima u HFP ligi. I sigurno to drži tu zadnju liniju Istre, postavlja ih, vidi se da je to jako dobro, harmonija se vidi, par opseda je već bilo, tako da jako dobro za sada. Evo ide Denđamin sada, malo je stavljeno tu prostora, Denđamin kratke kombinacije sa Boki Todorom, Boki Todor za Peđu, Peđa pokušava odličnom loptom, ali Istra uspijeva nekako. Ovo je jedna od opasnih akcija Partizana na današnjoj utakmici. Umalo je završila pogodkom, no nekako je Istra uspjela to riješiti, to je ta koncentracija i ovaj golman na golu je stvarno izuzetno kvalitetan, stalno je na lopti, uvijek je di treba biti, jako puno multi utakmica, puno iskustva i to se definitivno vidi u ovakvim utakmicama di svaka sitnica puno znači. Partizan svaku pogrešku naplati, ali Istra je naplatila njihovu pogrešku i eto, ide sad Dejan opet u novi napad preko desne strane na Partija. Parti za Boki Todora. Boki Todor za Intank i ništa, izbacuje to Istra. Partizan mora sad stisnuti Istra. Vjerovatno je bio dogovor da se malo povuku, da čekaju neku šansu iz kontre, ipak imaju lijepu prednost, a protiv Partizana nema smisla srljati, treba odigrati fokusirano i kvalitetno obranu, a šansa neka naprijed će doći, otvorit će se nešto. To je u svakom slučaju recept za ovakve utakmice. Eto, sad će Grk ispucati vjerovatno loptu prema napadaču Beganoviću. Nažalost, Ivanovića je izbacilo nakon što je zabio 2 gola i Istra je sad, ajmo reći, na neki način malo oslabljena jer i njega nema. Kao što sam rekao, već i nema ni Šubija, nema komandanta, 2 izuzetno bitna igrača za ekipu Istre, ali eto, posložilo se to danas i više nego dobro. Čile odlično odrađuje tog stopera, Pink Panther je super na ljevom bočinom i LFA su prebacili na LB. Eto, čak je golman došao, vjerovatno je najviši u ekipi, možemo vidjeti kakva grdosija od igrača. Došao je na skok, nisam ni primijetio zbog ovih zelenih dresova, zeleno-žutih i pokušali su centrirati, što je stvarno dosta rizično, ali kao što možemo vidjeti, Partizan ide na sve ili ništa. Više ništa ne prepuštaju slučaju, krenuli su na sve ili ništa, idu sa 5 igrača u napadu i evo, urodilo je to plodom, fantastična lopta, podvaljivanje i Partizan je smanjio na 2-1, 70. minuta utakmice. Ajmo reći druga prava prilika i eto, Partizan je poentirao i 2-1 je za Istru. I dalje Istra ima sve u svojim rukama, nadam se da ih neće poljuljati ovaj primljeni gol, iako kažem Partizan je dosta rizično krenuo je na sve ili ništa i mogla je Istra to naplatiti, ali ima još prilike, sigurno Partizan mora i dalje, oni žele sva 3 boda i sve ostalo bi im bio neuspjeh sad u ovoj situaciji kad je tako gusto na samom vrhu lige. Kažem, Partizan među favoritima za osvajanje i moraju ići na pobjedu. Kao u samom vrhu ligu su Partizan, Zvezda, kažem neslužbena ekipa Partizana, neslužbena ekipa Zvezde, Galaktikos i Budućnost i Dinamo, to je 5 ekipa plus Tuzla koji su još jedna velika pogreška Partizana, Istra to naplaćuje. Nevjerovatno, evo da vidimo šta se tu dogodilo, jedan centaršut, stoper nekako čudno reagira
i lopta dolazi do igrača Istre i Istra vodi 3-1 kad se izgledalo Beganović zabija, kad je izgledalo da Istra pada, da je Partizan tu, da stišće, Istra opet zabija gol kad je najviše trebalo. Beganović, to su dva, Ivanović i Beganović, dva nova igrača u postavi Istre i dobra prilika za Partizan, ali ništa, dva je nova igrača u postavi Istre i zabijaju 3 gola od današnje 3. Iskoristili su nepažnju i male pogreškice tu kod igrača Partizana. Istra vodi 3-1 u 74. minuti. Istra je jako blizu 3 boda protiv izuzetno kvalitetnog protivnika. Evo, Stale će sad izvesti taj udarac iz auta. Stale danas, još sam rekao, igra u vezi i to izgleda i više nego dobro. I Simić to izbacuje kratko. No eto, imat će Partizan novi aut. I sad stvarno Partizan mora ići na sve ili ništa. Istra je u dobitnoj poziciji, povukli su se malo, koncentracije tu, evo Dvar se odlično tu snalazi, pokušava, napadaju ga dva igrača, evo odbila se lopta i mislim da će dobiti gol out za Istru. Izak će to izbiti, kao što možemo vidjeti, Teklsi, Lazić ima čak 4. Baki ispucava loptu prema Simiću, Simić kratko za Casey-a i Boki Todor to presjeca, ide Partizanu novi napad, ali Čile je danas superioran je Čile na stoperu, stoji čak i bolje nego na beku možemo primijetiti. Ide sad Dvar ide, otvara mu se tu LFJ, Dvar hoće li centrirati, dolazi Denđamin na njega, Denđamin isto super igrač, no eto Dvar ipak gubi loptu, došla su trojica. I ide Partizanu novi napad, Dejan i dodaje za Boki Todora, Boki za Sneg za Peđu ili Parti ima loptu. Parti, što će Parti napraviti? Pokušava šuta, ali to je sa Grka na golu Istre, lagana zadaća, malo eto sad će zadržati još loptu, ide dugačko ispucavanje prema Ivanoviću. I eto, ide Partizanu novi napad, malo je sad bilo ovdje nepažnje, ide Parti, malo nepažnje kod Istre i to odmah Partizan kažnjava. 3-2 je rezultat, malo nepažnje, malo su krenuli previše unaprijed i kao što sam rekao, takve velike ekipe poput Partizana to odmah naplate i 3-2 je. Treba Istra sad ovo izdržati. Istra je stvarno, kao što sam više navrata rekao, izuzetno kvalitetna ekipa i to stanje na tablici ja bih se usudio reći da je nerealno, jer prva im je sezona i ti kiksevi na početku su ih dosta sputali, tih par tehničkih poteškoća. Sljedeća sezona će vjerujem da će se sigurno boriti za taj sam play-off i ako ostanu na okupu, ako se dovede još neko pojačanje, tu neće straha biti. Evo vidimo kako Baki odlično ovo pokriva, nije izletio na Denđamina nego je išao pokriti to i to je odlično ispalo. Grk na golu to uzima, drži vrijeme koliko je to moguće i ispucava loptu u napad. Ispucava loptu prema Ivanoviću koji tu pokušava dobiti skok, ali ne uspijeva nikako pored igrača Partizana. Ide Partizanu novi napad, imamo jedno presjecanje. Tu ide Boki Todor, odlična lopta Todora za Parti i Baki to rješava. Baki to fantastično rješava. Moglo je biti izuzetno opasno ovo, šansa za 3-3, ali iskusno to Baki nosi van. Ide Partizanu novi napad, 89. minuta utakmice, Peđa pokušava proći Simića, prolazi ga, ide centar, šut sami igrač na drugoj stativi, daje povratnu i mislim da je sviran offside. Da, offside je sviran. Odlična akcija Partizana, spuštanje lopte, centaršut na drugu stranu gdje je igrač ostao sam, nepažnja istarskih obrambenih igrača, ostao je sam, dodaje na drugu, ali uspjeli su to blokirati igrači Istre. Evo imamo, kao što vidimo, imamo 3 minute sudačke nadoknade, 3 minute treba još izdržati da se upišu 3 boda protiv neslužbene ekipe Partizana. LF je to izbacuje, došao je pomoć obrani, naravno svi sad moraju pomoći obrani. Pilojac ima loptu, Nati za Infakt za Peđu, Peđa ide, još jedna opasna situacija, Peđa druga stativa, ajme meni, bilo je sada kiselo u obrani Istre, opet sam vidio igrača samog, ali izvukla se nekako Istra iz ove situacije.
treba se još nekako obraniti. Ovo je zadnji napad Partizana, samo da se izbije lopta i 3 boda idu u Pulu iz Beograda. Evo još jedno i offside je, mislim da je to, mislim da je Istra upisala velika 3 boda protiv jakog Partizana. Sad će golman ispucati loptu, što dalje može i 3-2 je, sudac svira kraj, 3-2 za Istru, velika 3 boda. Ivanković, Beganović su strijelci i čestitke Istri, čujemo se sljedećom prilikom. Pozdrav svima!